Reka twongere tubaha ikaze bakunzi ba Kigali Real News, aho tuzanye updates nshya, aho umusesenguzi mu bya politiki yavuze uburyo ki FDLR ndetse n'uburyo ikomeje kugenda yongera kwisuganya, bikomeje kugaragaza imbaraga zidasanzwe, ariko magingo aya ibivugwa ni byinshi ku muhungu wa Habyarimana wahoze ari perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda. Binavugwa yuko magingo aya atari gucanwaga na Kayumba Nyamwasa bafatanyije igikorwa cyo kuyobora cyangwa cyo gushyira mu bikorwa ibahirizabikorwa bahawe na leta ya Kinshasa mu mutwe bafonze bita P5, aho bivugwa yuko harimo bombardement. Mu makuru yacu abanza Umuroko Informa yari yadutaturiye, ariko turaje turebe byimbitse twinjiremo neza impamvu nyamukuru ikomeje kuba ikibazo. Ese ni ubuhe buryo? Ni mu gihe byose biri kuba bigenda bigaragaza ko ibintu byamaze kurenga iwandabaga. Rero n'abatindiye maranyemerera duhite dusanga Umuroko Informa, aho ambwiye ko hari ibintu bikomeje kugenda bigaragara nk'impinduka, ndetse bitari buze koroha mu bikorwa bigiye bitandukanye, ndetse bitari buze korohera aba bagabo bitewe n'uko havumbuwe umugambi ukomeye yuko iyi P5 yashakaga kwicira mu kibira, ndetse birangira Kisekedi abyanze avuga yuko baca mu gihugu cye. Urumva ko nyine ni bombardement zishaka guturuka muri biriya bice, ubona yuko guteza akajagari. Bamwe bati birashoboka ko ariyo mpamvu muri parike ya Virunga hakomeje kwirundamo abasirikare, abandi bati ni ukugira ngo n'ubundi base nkaho barangiza aferi bari barahawe yo kuba bakwirukana iri huriro rya AFCM 23. Ibi rero bikavuga ko bishobora kuza guteza imvururu n'akaduruvaye kuri Kisekedi ndetse n'aba bagabo, ndetse ubona yuko bitari buze koroha. Byinshi rero kuri ibi ni munyemerere twakira Umuroko Informa adujo nijo ibikomeje kuba ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara. Nk'uko bisanzwe rero murabizi ko gushima ari umuco mwiza, reka tuboneraho no kubashimira tubifuriza amahoro y'Imana. Amwe mwahisemo kubana na Kigali News, nawe mushya kandi n'ukanda subscribe kugira ngo ujye wiyumvira amakuru acukumbuye kandi yizewe. Kuri mikoro ndi Daniel Mugisha, turi kumwe na Bwana Bizima ku murongo wa telefone. Bwana Bizima, wongeye kwirirwa? Amakuru wamaye wavuze ko habayeho gushwana gukomeye kwa Jean-Luc Habyarimana ndetse na Kayumba Nyamwasa. Hari umusesenguzi watangaje amakuru, aho uyu ari umusesenguzi mu bya politike mpuzamahanga bita Alex Nizeyimana, aho yasobanuye ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugikoreshwa na bimwe mu bihugu by'amahanga ndetse na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Bwana Bizima, ibi bihugu wenda benshi mu makomantere bagiye batangaza bati ku ikubitiro n'igihugu cy'u Burundi kirimo, ndetse waje kumbwira yuko muri ibi bice bari barimo mu kibira byari uruhande rwo kuba Evariste Ndayishimiye yarashakaga ko basa nkaho bakambika hariya mu kibira. Urabona ko kibira isa nk'ihana imbibi, ni parike isa nk'ihana imbibi na Nyungwe. Bikavugwa ko wenda baramutse bahari basa nkaho bakingiye cyangwa basa nkaho bakumira by'irengakamere, ariko hakaba harabaye kutumvikana aho izi ngabo ziba. We na Antoine Felix Tshisekedi ku mugabane n'ubundi muzi wagiye ugaragara, ndetse n'ubwumvikane bw'uko ubundi no P5 yariyo gusenya zone ya Minembwe. Ibi byari byarananiye ingabo z'u Burundi. Bwana Bizima, saha iyi ngiyi n'icyo ubona kitari buze gushoboka, cyangwa n'icyo ubona kiri buze gutuma habaho gushwana ku mpande zose? Ikintu cya mbere cyangwa gisa naho kizabatera gushwana ni uko ubona ko operasiyo bagiye kwitabira gusa naho bategura igoranye cyane bijyanye n'icyerekezo igiye gutegurirwamo.
hakaba hari n'ibyabaye ku ikubitiro kuba harabaye kutumvikana ku mafaranga bishyuwe na perezida Tshisekedi ashobora gukoreshwa mu nyungu za buri umwe ku giti cye, kuko mu makuru ahari ayo babashije kwakira n'amaze gukoreshwa ku rwego rw'ingabo yaba FIFA cyangwa FDL zirimo kwiyoganiza muri Nord Kivu, ubona ko zo zikinategereje ndetse kandi zijejwe amafaranga menshi ubona azateza impagarara n'ubundi, kuko ntabwo wahamya ko amadolari 700 kuri buri umwe azabasha kwishyurwa bijyanye n'uburyo ubona ko amafaranga akunze guteranya abantu cyane cyane muri iriya mitwe kenshi ariyo atuma imitwe imwe n'imwe idakomera kuko kwikubira ku bayobozi bakuru. Rero impamvu ubona operasiyo yabo izagorana cyane nuko nyuma y'aho misiyo yabo yo kwitegura mu Burundi ndetse bari bafite icyerekezo cyo kuba bagaba ibitero baturutse mu kibira binjira muri Nyungwe, byari ibintu wabonaga ko byaborohera ndetse ari n'ahantu hari kabarindi ku buryo nta kindi gisitaza bari guhura na kiretse imirwano bari guhura nayo bageze mu ishyamba ry'u Rwanda rya Nyungwe. Rero ubu bari kwitegurira muri Nord Kivu kandi urabizi neza ko M23 iri kugenzura Nord Kivu hafi ya yose. Kuba rero baza gutegura operasiyo muri pariki ya Virunga na Nyiragongo ndetse kandi ubona bari hagati ya M23 ifite ibirindiro bikuru mu mujyi wa Goma, ubona ko iyo nzitizi ya mbere izabaho yo kuba bazahangana nayo cyane ndetse ishobora no kuba yabasenyera operasiyo yabo bataragera igihe cyo kuba banayitangira. Rero kumva ko bazaca hariya byabasaba ko Goma yaba yafashwe mbere yo gutera u Rwanda, kuko ubona ko M23 bitoroshye kandi uzi ko yabazengereje, kuko kugira ngo bave muri Nord Kivu n'ubundi niyo yabarashe, akaba ariyo barimo kwitegurira operasiyo zabo no gukora ibirindiro mu gice igenzura. Rero kumva ko habaho kwiroganiza bagatera u Rwanda, icyo ni ikindi kizateza kuba operasiyo zabo itazagerwaho ndetse bishobora no kuzavamo gushwana, kuko ubona ko bishobora gutwara igihe kirekire, kuko baramutse barashwe na M23 bakava muri biriya bice bagasubiza inyuma iriya, byagorana kongera kwiroganiza kuzongera gusatira ibice by'u Rwanda kuko uzi ko ibirometero bihari ari byinshi. Rero ni ikintu ubona gikomeye ko bagashyize imbere batavugutse, ariyo mpamvu nkeka ko ari amafaranga bari abayobozi bakurikiye kugira ngo bashuke Tshisekedi bamwereke ko ibyabo bari kubitegura umunsi yumvise ko hari ibitero bagabye baturutse muri pariki ya Virunga, azahita avuga ati abantu bari mu kazi niba ari n'amafaranga azahongera andi, ariko ntabwo ari intego nzima ndetse nyamukuru izagerwaho yo kuba batera u Rwanda baciye muri biriya bice biri kugenzurwa na M23, kandi ubona ko n'ubundi nyuma yabo hari urugamba rutari ruboroheye n'ubundi ku ruhande rwa M23. Rero bakabanje gufasha FARDC ahubwo akagira yenda agace bigarurira uduce dukora ku Rwanda byibuze nka Nord Kivu, akaba ariho bashyira imbaraga zishoboka bataje gukorera hagati mu gice kigenzurwa n'uriya mutwe, kuko ubona ko nta mutekano usesuye waba ufite. Bwana Bizima, mu makuru wampaye wari wambwiye ngo n'ubundi Tshisekedi yarabahaye iriya zone yose ya Minembwe kwirukanamo abanyamurenge, barangiza akaba ariho bategura amaoperasiyo yo kuzatera igihugu cy'u Rwanda. Ibi si ikibazo cyo kuba wenda barasanze ino zone kuyikuramo bitabakundira, akaba ariyo mpamvu batangiye gushaka ubundi buryo? Niko bimeze, kuko FIFA niyo misiyo yabo bari bafite hariya mu Minembwe, ariko ubona ko aribyo bya bindi nakubwiraga n'ubundi FIFA kiba mu gihugu cy'u Burundi. Naravuze ni ntabwo iriya benshi idasanzwe, nta nubwo ari ingabo zidasanzwe ku buryo zaruta ingabo za Tanzania n'abanyengura ndetse n'ingabo z'u Burundi zananiwe mu Minembwe, ukajya kuzana FIFA FDL wagiye utoragura hirya no hino ukumva ko arizo zigiye guhindura amateka. Rero biri gutegurwa n'ubundi muri Nord Kivu, ntabwo bakabaye bari gushakira igisubizo kwinjira muri pariki ya Virunga, ariyo mpamvu ibigaragara ko ari mission y'abayobozi yaba bariya babiri bakuru ndetse n'aba bo muri FDL baba bashaka kugira ngo bagaragaze imibare no kwerekana ko operasiyo yabo iri gutegurwa mu buryo bwiza, kugira ngo leta ya Kongo irengera amadolari ubundi ibyakuyarenga bikirarenga, ariko ayabo bayaciye, kuko n'umuntu wateguye urugamba uzi icyo akora ntabwo wajya gutegurira operasiyo zo gutera igihugu
n'icyo urimo nta mutekano gifite kandi ubona ko uwo muhanganye n'ubundi atakomeye. Bwana Bizima, maginga ya P5 bivugwa ko yari yaje mu bibogobogo bakaba ngo banayideployiminze kuri Puezero ndetse no kwa Murima, ariko ku munsi w'ejo drone bakaba barohereje drone ikagaruka inyuma igasa nk'aho babombarda ubu bwabo. Maginga ya bari gutegura ibihe bikorwa? Kiriho nuko mbona byanze bikunze bijyanye n'uko bakiriye amafaranga nyine, ntabwo bakwereka FARDC ko batari mu bikorwa bya operasiyo hariya, ariko urabona ko biri gushyira ko urugamba rwanze hariya aho gakeya nabo bashobora kwerekeza muri Nord Kivu, kuko ubona ko n'ubundi icyicaro gikuru n'ubundi cyabo kizaba ariho gisa naho kibarirwa, kuko wabonye ko n'abayobozi ba FDLR bose bazamutse bavuye muri Sud Kivu, kuko bararebye babona ntibishoboka, ntabwo urugamba rwara mu Minembwe wagira icyo waruvugaho, bitewe n'uyu mutwe wa M23 turwanaho bari mu Minembwe, ubona ko nta kintu na kimwe wabafatana muri kariya gace bijyanye n'uko urugamba rusigaye bwifashe muri iki. Bwana Bizima, muri uyu mugoroba situwasiyo ihagaze ite ku bigendekeye kuri point d'observation kuri front line? Mu bice bitandukanye n'ubundi nuko muri iki gitondo cy'uyu munsi n'ubundi mu bice bya Masisi n'ubundi hakomeje kugenda hagaragara ibice imirwano myinshi mu bice bitandukanye, nk'aha muri Yaruse ya Ninja na Kinduri, Wazalendo n'ubundi muri ibi bice ni mu gace kerekeza za Bunyakiri, hari imirwano cyane ikomeye ku ruhande rwa M23 ndetse na Wazalendo zari zimaze igihe zidoga rwose muri kano gace, zari zirimo bisa naho zahigaruriye, ndetse zirirwa zibwira abaturage ko M23 itazigera ikandagira muri ibi bice, ariko byatunguranye cyane ubwo mu gitondo cy'uyu munsi baje kuraswa na M23 ibagabyeho igitero. Ubona ko isigaye iri gukora ibintu bitandukanye n'ubwo mu bihe ryatambutse ubwo wasangaga amapirasiyo menshi ari gafora ibitero, rero ubu ntabwo ariko bikimeze. Babagabyeho ibitero bikomeye cyane mu buryo butangaje, ku buryo ubu hagaragara ko hashobora kuba harimo Wazalendo barenga 30 bazize ubuzima, ndetse bagasa naho defense zabo zitatanyijwe ku rwego rwo hejuru, ku buryo iki gice basa naho bari no gukomeza gusa n'abandi bapinga berekeza hano za Bunyakiri, kuko ubona ko M23 n'ubundi ikomeje gusa naho isatira kwinjira mu rukare, kuko ubona ko mu bice bijyanye na Karehe na Masisi ibice imaze gusa naho yigarurira hafi ya 80%. Bwana Bizima, reka tugushimire n'ubundi tukwifuriza kugubwa neza. Update n'ubundi zo nakagaruka uri bwongere updating. Murakoze cyane. Namwe abakunzi ba Kigali News turahabaye kugira ngo tujye tubaha updates aho bivugwa yuko n'ubundi umuvuno wahinduye kandi bitari buze koroha, natwe turahabaye kugira ngo dukurikirane ibikomeje kuba ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.